reka nsengane n'umuntu wese yumva umenga hari ikibazo yari afise, yumva umenga hari umutwaro wari umuremereye. Reka nsengane n'uwo muntu wese yumva umenga hari hageze aho abwira Imana ngo mwami gira icyo ukoze ku bugingo bwanje. Reka dusengane n'umuntu wese uwo yumva ibyiwe umenga byari bigiye gufata iherezo, yumva umenga yaragiye kwiganyira, yumva umenga yari amaze guta ibyizigiro, abona umenga nta kigishoboka. Reka dusengane nawe. Icyo ndagusabira ni kimwe, nuko guma mu Mana, nuko guma muri Yesu, amajambo yagiwe akaguma muri wewe. Ndazi neza bigiye gukunda. Reka dusenge, ndagusengere mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana ukora kandi uri Imana igira neza, uri Imana wisakaye icyubahiro cyose. Ndasengeye uyu mwene data, Mana ndamushize mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo. Ashobora kuba yari amaze igihe yihebuye kubw'ibibazo kanaka byari bimukikuje, ashobora kuba yari amaze gufata intumbero zindi kubw'ibibazo kanaka byari bimukikuje, ashobora kuba yari amaze kuba hanze y'ubuntu bwawe kubw'ibibazo, kubwo kurondera guca hirya no hino no kwicira inzira. Ariko no saha mwami, reka nsengere uno mwene data, reka nsengere mwami uno mupapa n'uno mumama, reka nsengere uno musore n'ino nkumi bariko barankurikirana, reka nsengere mwami buno bwoko bwawe bariko barankurikirana. Mwami reka ubagirire neza, mwami abarwaye bakire, Mana bafite ibibazo, abashomereye ubaha akazi, mwami wanje abafite ibibazo bitandukanye Mana ubagirire neza, abafite ibibazo byo mu ngo zabo ubagirire neza, mwami abijiriwe, abananiwe, abaremerewe, mwami wanje ubagirire neza, abanyabyaha Mana ubiyereke bakizwe, Mana bave mu byaha byabo kugira ngo mwami ubashe kubagirira neza. Mwami bose Mana ndabahamagariye kwizera ijambo ryawe, mwami wanje ndahamagaye imbaraga muri bo zitangure kubakoreramo zo kwizera ijambo ryawe, no kwizera no kuba mu ijambo ryawe, no kuguma muri wowe Yesu, kuko turaguha icyubahiro. Urakoze Mana kuba ariko baradukurikirana bose, kandi Mana urakoze kugiye guhindura amateka ya benshi. Urakoze Yesu, izina ryawe ndariha icyubahiro ubu n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze, amena. Turabashimiye cyane kuba ariko baradukurikirana, kandi tukizera neza yuko umuntu wese yakiriye ano majambo akayizera agiye kwakira igitangaza ciwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu ugiye kwakira igitangaza cawe, kandi ugiye kubona Imana igukorera ibihambaye. Imana ibahezagire, Imana ishishikare kubana namwe. Turashimiye TSM ariyo Salvation Ministries yadufashije muri kino gikorwa, hama namwe tukabifuriza ibihe byiza. Umwami Yesu ashishikare kubana namwe no kubakorera ibyo mwifuza mu izina rya Yesu Kristo. Mwarahezagiwe.